Kublai saya sempat akan eka video ngin bataya pi ya kikam malapan lai da ka H&M megalia rekomen ajar fly na benta ki pas kelas 8 bat kelas 10 pas tepe ya kan eka video hado bandakut ibn syai detail pi ya ki gerteng jogni post ki nomor ki post balai bara pi haban smith ya ki application form ke jong pi ya semua penlaj ya kan eka video bat kajing ailat ke jong pi ka ai min sim shu ingi ban mi kum kini ki jaj video bat kum juro ya gitu ki bompat subscribe jangan eka channel sebab subscribe no mentah te token nyizang no mentah akan eka video ka H&M South Garohil Bakmara kala penla ya ka official job notification bat ka code application namenta ki citizen jong ka India namenta ki push jong ki helper guard bat cleaning staff vacancy bat kelas tet pan sumit ya ki application form go jongpi kadeh akan nyokri kusut tembar arjar arpulai te namenta ki post detail part ki long kumne te samha kapan kong kadeh ke post jong ka helper bat ki nomor ki post ki don tangkawe bat namenta ka jing supat kadeh kan arjar ka shibanai bat namenta ka educational qualification part ki shim ya ki beladep ya ka kelas 10 pass na kono kono ka recognize board bat namenta ka post ka bar part kadeh ha ka post jong ki guard bat ki nomor ki post ki don tangkawe bat haka jing supat kadai prajar haka shibnai bat namenta ka kran pule pat ki shim ya ki bladep ya ka kelas 8 pass bat namenta ka post ka bakadu kadai haka post jong ka cleaning staff bat ki nomor ki post ki don tangkawe bat haka jing siu ka bakandai hajar kandai spa haka shibnai bat hak neru kaju ka kran pule ki shim ya ki bladep ya ka kelas 8 pass bat kini ki post baru kide haka contractual basis bat haka age limit part kadekat kum ka government jongka megalia norms bat kumno ban apply bat kum juru ban submit ya ki application form ko jongpi telada pidon kamon ban apply ya kini ki post pihak ban submit lengba ka standard application form bat pihak ban submit shak office jongka district medical bat health officer South Garohil district Bakmara Hashwa kan nyotri kusuk tembar arjar apply adu ke porsan baje PM bat namenta ki dokumen ki ba pihak panwandra kalong ka admit card jong ka HSLC examination namenta ki verification ki marksheet bat pass certificate jong ki additional qualification ki bdeha ki original bat kum juru ki xerox copy bat katarik bronkam ki long kumne ka writing test ka deha ka khasan tri kusat tembar arjar arpulai kabar ka personal interview ka deha ka arpo tri kusat tembar arjar arpulai te parlok tangkeni jimente bahkan eka video baring ini page pada aku eka video Kublai Shibun.